Kivu Times. Amazina nitwa Michel, nije perezida wa Mutualité y'Abanyamurengano Baraka. Habaye kuwa kabiri mu gatondo mu masaha 11 amasasu arumvikana menshi avuye muri Muhebwa, twikumuhana Muhebwa urazamuka Magunga, Bibogobogo, Kabembwe, ahantu hose harasha. Ayo masasu afashe iminsi 2 nubwo abantu bahisemo guhunga kubona ko ubuzima bwabo bwari bugaramiwe. Abantu barahunze, igitangaje bavuye mu Bibogobogo bahuruka nta assistance ya guverinoma babonye, kandi guverinoma yari hari, MONUSCO yari hari, twarayibwiye ariko nta kintu higeze dufasha, abantu bakomeza guhangayika. Igitangaje bashitse Baraka, abanyebaraka wo kwakira impunzi zabahungiyeho babatera amabuye, babanyaga ibyabo, barabakomeretsa, babahindura inyama. Ubu bantu twabirije mu bitaro abandi ko baravugwa. Ikindi turasaba leta iproteje abantu, ubuzima bw'abantu barakenewe da proteje. Icya kabiri amorganisme bareba ukuntu bafasha abantu, babaha imyenda, babagaburire, n'ubuzima bwa sante nabwo burakenewe. Nta mazi bafite, batangije kudiyare, batangije kugwara mu nda. Byose turabisabye, rero turashima.